السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tukyagendera ddala mu maaso n'ekitabo kyaffe ekiyitibwa buku Iqra. Tuli ku volume ya 2 era nga tuli mu kuwangaaza okwa ennyukuta ya alif ng'ekulembeddwa ennyukuta eriko fatha. Nam tulina bismillahi rrahmani rrahim. Aqada dali yewangaala kubanga dali linaki fatha ate nga maaso waliyo alif. Aqada singa tewabaddewo alif twandikambye aqada, okitegedde aqada, naye tugamba nti aqada kasaba khatama swamada ba'atha ghafala khalafa jabala okirabye. Khataba kha ewangala ne ba unewangala nikibira khataba malaha bayana kasaba. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة.